5, 6, 7, 8. Kepala ditunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadap ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang mata kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bersama. Materinya itu kombinasi gerak lengan dan langkah kaki. Langsung saja pelaksanaannya. Yang pertama, kita akan belajar langkah kaki dan gerak aliran lengan. Seperti ini ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerakan yang pertama. Kita lanjut gerak yang kedua, yaitu tangan di depan. Tarik 1, 2, 3. Langsung bersama aja. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sekarang lanjut gerak yang ketiga. Nah, seperti ini menghadap ke serong kiri. Nah. Baik. Langsung saja gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerak yang keempat, yaitu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang gerakan yang kelima. Yang dipindah, tangan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang tarik nafas. Hembuskan. Oke, itu saja. Terima kasih.